ban ai chinh slur xiao xiao hang ta bangam pasiao ki jikus lai panu. Kajing pulian ni kitab jong Prophet Isaiah kalenong gabahnyeu kadekot kabaningkong hadu bakandai. Tiha kapor basan syaru ahas ukun Jotham ukun Osia usiem Juda uresin usiem Syria wadupeka ukun Remalia usiem Israel kilawan hirtma ya ke Jerusalem. Henry klem la satia banjob yaka habala pentep yaki bahayeng udabed ka Syria kalai sela bat ka Ephraim kadono jong usiem bat jong kipat jong u kala kenyu kumbaki kiding klau hababe kalair hang tau trai laong hau Isaiah maphi badukun jong phi usir Jashab tolek ya kendo ya ahas na kejat nur jong kapung kebahaneng kalen tiba kabalej syakalengka unong sajan batok ong ya hukum ni tu sumar ya ladi syong khop wat sep tieng ai wat pens ir ya la kamensiam nakatao kini kita long dieng tang telau arteli namarba uresen bat ka Syria bat ukun Remalia kilashla ka Syria ke Ephraim lem bat ukun Remalia ki bayasu botsniu persya ya phi ki ong yang ini her thamai ke Juda ngin penting ka bat ngin dakhol ka bat ngin thong sim hakadu haka do kun utabel teu trai kan rat uang kumni kani kan omja bat kata kamla long naba kanong ba ka Syria dei ka Damascus bat ukhli ka Damascus dei urisen hapo enriu nesan snem ka Ephraim kan sapai lang khol lang khai bat kan omlong shu kawai ka jai benriu kanong ba jong ka Ephraim dei ka Samaria badukhli ka Samaria dei khun Remalia lada phim ngai scam phianam yang scam kaktien jomutrai kajing puli na gospel katkum Matthews kalenong kabakhat way kadukhat baar phau hadu baar pusa Tieu Jisu lasdang bantim ya kishnong hakiba ulale bun ki kampla namarba ki briu kimtre ban kala ka bamut kordet ya pha Khorasin kordet ya pha Bethsaida nabalada iki kampla balale api lale hatirus bat Sidon Raslam kinjin dala kala ka bamut dakwa phong jang berni marakba ber katai yaki yaladi ngaong api bahaka akher ka sni ublay unsa khamis nai yaki tirus bat ki Sidon ban yapi mapapat ko Kapernaum atau an kenti pha hadu beneng en sapno arsut pha shadujong nadai ki kampla balale hapha lale hasodom kandalasa hadu menta to kan mauti bahaka akhir kasni ublay unsa khamis ai ya kasodom banya pha ke gospel jong trai Amen.